itag wenno patay. Kinapalabas, nangabak ni Michael iti laban na, ket kastaunay asuron da peryong ken Dalton. Naragsakmet ni Solomon iti panangabak ni Michael, ket kas iti sigot, agrarambak damanen. Sana kayat da peryong ken Dalton nga da nalalaingem isuda, gapo iti dayta, at dadakes apanggep da kini Michael. Kayat da apatayin da itoy. Nadanon ti panagluto da iti pagsasangwan da. Binili ni Solomon dagiti amin a balod at tumulong malaksid kini Michael. Ita gagayem at tuyin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Sige, gluto kayo! Amin kayo! Ket agluto! Malaksid ka ni Michael. When big boss! Sika Michael! Awan ti sabali nga aramidem no di ti agtugaw laeng. Ket urayem amaluto ti amin amakan. Ne, mapaboran ni Michael ah! Rumbeng lang ang mapaboran ni Michael. Gapo tadakkel ti inabak ko a kwarta babaan ken kuana. Riniw-riw a kwarta. Big boss! Nas ka na tumulong mo ti Michael nga agluto. Di na kontra ang Dalton. Apay nga idisak tinangabak. Kat timulong at mo ta nagluto para iti parambak. Ngamitan ta ni Michael tinangabak. Kat sana tumulong, big boss. Gapo taado a kwarta ti inabak ko babaan ken kuana. Isulat di mapapaboran, big boss. Alakid din. Agawaan nyo ti agluto. Kaimasan nyo. Big boss! Diyan ni Michael. Nakatugaw lang. Inton kuan, barsa ka kita kutsilyo. Sige, bansa kang pereong. Sigurado mamatabaan di bulakat na. Tapos sana na makakinabay. Masurunak kan kuan na Dalton. Uy! Da kayo dua. Ni Michael ti kanayon nyo atalyawan. Amok adakas ti panggap yu kan kuana. Agbabangkin ka! Agsagana ka matansot. Gaputan o may kan kami ti kuntaway. Patayin da ka. Anya? Huh! Nagadukat asawa mong Dalton. Apay adi mo aramidan. Bastag sagana ka. Ibagakmat kan ka. Saan nga amin abalod ditoy? Kat sumursurot da iti pagayatan nyo kiniperyong. Para makita. Sige, magtrabaho ka kit din, Dalton. Sana da ita kinalastog mo ti agado. Nita, talaga asursur na ka. Sige! Ituloy mo nga ibagsul da ita kutsilyo nga igamaw. Kastagayam. Iba! Huwag niya! Lumaban ka, bay! Diyak imbaga nga kindogtar kayo! Imbaga! Agluto kayo! Muna ni Ansot, big boss. Ala! Ituloy yu ti agtrabaho. Di yu dadaalan ti ramrampak. When big boss! Agkunay kayo! Awan tinakatugaw laeng. Malaksid ka ni Michael. Michael, tuyan ti kanem. Kuna ni Big Boss. Siya akong timangyag iti kanem. Tatmasan kan nga agpila pay. Dante, naragsak ka kadi ita. Kwa. Saan, Michael? Mas dawak talaga iti kakadwata, Michael. Nagraragsak da. Bayat! Kastoy latan ti biyag tayo diti pasnek. Ti agragsak. No kasta nga da mga abak iti palaban. Ngam iti ka nito mat ama abak ka iti laban. Isumat tanti patay mo. Day tangarot ti pagdanagak launay, Michael. Mga lakman ti sabaw! Kasanon ngay. May baga ni Big Boss asyak ti lumaban. Sigurado. Amaaba ka. Matayak laki di, Michael. Kanayon ko nga ibagakan ka. Anas kan nga agsanay ka. Oray agsanay ak.
Nalalaing tulat tati kalaban ko. Awan serbina. Basta ramidam ti amin. Tapno makasursuro ka. Wen, sige. Kasta nga rod ti aramidek, Michael. Sir Tony, sa anak pa'y daang ag-eskwela. Masakit nga mininanang ko, kat siyak ti mga aywan kan ko, ana. Kasta ka di. Umay ko lang alaan na kiti kawas ko. Kan tapno makapagpakada kada kayo. Sige. Agyaman na kiti kinaimbagyo kanyak, Sir Tony. Saan mo panunutin dayta? Sakbay pumanaw ka. Ikang ka iti kwarta. Tulong kon. Ha? Ay, kababain ka na kayo, sir. Inikandak man idin iti kwarta. Saan mo na panunutin dayta kunakmanan? Sir, Ket no kasapulam to pa'y titulong ko. Di ka bumdeng o masidag kanyak, ha? agyaman naklarot no kasta, Sir Tony. Malidayanak gaputa saan kagayam nga agtuloy iti panagadal mo, Luz Viminda. As-asikasot namin ti masakit nga inami. Bayam, sumarungkar kamin to kin ni Roldan ije balayo. Adayo iji balay mi, Layla. Kan mataktak kayo laeng. Uray adayo, basta umay kamin to latag pasyar. Agyaman nakarod no kasta. Sige nga Rod, basta di kan tumat mangliplipan ha. Ay, saan? Talaga adi kay malipatan. Gapo iti kinaimbagyo kada kami. Kan naimbag kayo unay a pamilya. Imbilang da kakamang ti pamilyayo. Wan gayam, adda impay sagana kin ni Roldan ay ang wid mo. Imbag lang pa sa lubong mo kada nanang mo. Ha? Ay, kababainan. Saan aday ta ti panunutam? Ala, umay ka. Mapanta iti ayan ni Papa. Taitid na tay kwarta at ulong na kanukan ka. Ala, nagado da ito interview, Layla. Kababay na talagan. Basit la day ta. Umay kan, taitulod kan Luz Viminda. Siya kunti mang bitbit kadagita abag. Agyaman na, Roldan. Itulod ka langin aging gayji paradaan nyo. Tapno saan ka amarigatan? Uray siyak. Urayan nak ta umayak mat. Ha? Ala, duwatan namang itulod kan kwa na. Roldan, di mo baybayan ni Layla, ha? Nang runa ta, adamang gurgura kan ko na iti pagadalan. Hindi kagtanag. Salak ni bak ni Layla. Nasayat no kasta, Roldan. Kat, ulit agyaman, Layla. Naimbag kayo unay kanyak. Sapay ko matagkikita tay tupay. Wan umay kamin to ije balayo. Agpasyar kami. Wan pagyamanak nga no kasta, Layla. Ay, bayat! Dalton! Dayjay, dadante kan Michael. Itanti na pintas sa gundaway. Wan peryong. Makumikom titunggal maysa. Agragrag sakda. Iswadidan tumadlaw adata tinang patay kanakwada. Kalibusan na ni Michael. Agraman dayjay, dante. Tikot silyo kinilaman ko. Iso ti osarag amang kudas iti biyak ni Michael. Sige. Siyak ti makamu ka ni Dante. Agraban yan sot. Patayin tamatan. Amin ako montra kadata. Patayin ta. Dayjay, timakder ni Dante. Surutak Dalton. Kansikan ti makamu ka ni Michael. Ha? Sige. Nagturong iti kasilyas ni Dante. Surutak. Nakatalikod ni Michael. Asin kap. Kaya kagpadlaw kenkwana. Ket pinton nasid kap. Bagsulag. Dahil sigurado amatay. Patay ka. Asideg akon kenkwana. Nakasaganan timukok. Natatem da ito'y iso asigurado amatay.
Michael. Agmay-may sa kamot dito'y ayan mo na katugaw. Awan ka diti kadwam. Ha? Itan! Ti ulo na tinapaltugan. Boss Ansot, asino tinang paltugin ko na? Uy, Dagiti ka di bodyguard ni Big Boss. kunak no siyak tinapuntahan. Nimot gayam Dalton, Boss Ansot. Apay nga ta na paltugan, Michael. Da kayo adwa. Agandad kayo. Delikado ti biyagyo. When, Boss Ansot? Agpapan kanyak. Naipang tamot ti biyag ko. Iso adublian tayo ti agandad. Ala! Ituloy tayo ti agrambak. Adu pa ti arak. Ken adu ti pulutan. Adu ti taraon. Agbusog kayo. Big boss! Saanen ani Dalton ti pakarikutan nyo. Agrambak tayo kitdi. Agrenek kayo iti arak ken pulutan. Michael, dandani ka itay. Naimbagta sana si Katina paltugan. Wan nga rad. Ada na alan ni Boss Ansot nga imo ko kini Dalton. At nansamot panggap na adakas. Ngumanya ngay. Isumot tinatay, Michael. May samanan abiyag tinaksay. Sana bale. Tadakas ni Dalton. Kaya't nakapatayin. Dahil tati kaya't asawan ti mo kong igam na. Kaya't nakabagsulen. Naapay nga imasidagkin ka. Ngumanya ngay. Isumot tinatay. Salak mat siguro ang mairaman. Kaputa sa bali tinagturungat. Hindi sakbaya na paltugan ni Dalton. Magalis ti biyag da dya, Michael. Nung napahin ni Dalton, siyak to ti mangituloy. Patayek ni Michael. Kaya't mo pa iti arak, Anso. Sige, ikan na pa. Sige, Big Boss. Sana bali. Tadda ka dito'y silid mo. Urayid dam tulatan iti sopa nagtugawam. Wan, basta ikan nakpa iti arak. Wan, Big Boss. Mabait lang tayo nakmangala. Kaslawan bibiyang ni Big Boss iti panakatay ni Dalton. Kaslaawan lagan ko ana. Sa bagay, sipod pa'y kastanti ugali na. Awan bibiyang na iti sabali at tao. Michael, tatalaan ti si Ririeng. Nakaturog da aminen. Agraman na iti gwardya iti gate. Nakaturog dan. Gaputa na bartak da amin. Michael, amangan no da ito yung timet agundaway. Anya ti kahit mo asawan. Amangan no makalibas tan. Wen, mapalintan sa taglibas. Aglibas ta ko nam. Wen, Michael, aggunaytan. Nalakata makalibas. Kaputo na bartag da amin. Aggunaytan. At datan dito'y gate. Dante, nakakandado ti gate. Day tagwardya nagdumog. Adaking kuha na ti Susi, Michael. Mabit lang. Inayadak nga alahan ti Susi ang nakabitin iti barikas na. Tarasin, Michael. Aday ta, naalakon. Agawam. Tulba ka mong tikandado, Michael. Dante, sana mabalin. Sa bali da ito'y asusi. Michael, agawam. Talaga sana mabalin. Sige lata. Isilasal mo lata, Michael.
Paring malukatanan. Sana mabalin, Dante. Sige, kita am dagiti daddo magwardya. Ang mga nuad da susi nga igamda. Wen, Michael. Talaga sa bali da ito asusi. Nasken ang makalibas kami ditoy. Makalibas nga tan da Dante ken Michael. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, nagpakada ni Los Biminda kada Layla, kat saanan nga giskwela, gaputa si kaswen na ti inana ang masakit. Kasta unay a panagyaman na, gaputa malaksid iti groceries a pinayawid ni Layla. Inikan pa ni Tony iti kwarta, kas tulong na iti masakit nga ina daytoy. Kabayatan na, iti pasdek ni Solomon, madama tiramrambak da, idi patungpal da Peryong kan Dalton ti panggap da kini Michael. Bagsulan ko man ni Dalton ni Michael ngem adda nang paltog ken kuana. Natay ni Dalton. Itilaksid tinapasamak. Nagtuloy lata tiragragsak. Nadanon tirabii. Nakaturog aminan dagiti balod. Agraman dagiti gwardya iti gate ti pasdek. Insingasing ni Dante ti panaglibas da kini Michael. Naala ni Michael ti susi iti baysa agwardya. Itagagayem, adtoy tituloy tinubela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay! Michael, nagawam. Dante, sana mabalin. Sabalin sa daytoy asusi. Sige lata, Michael. Isalsal mo. Paring malukatanan. Sige, Michael. Sana mabalin, Dante. Sige, kita am dagiti daddo maagwardya. Ang mga nuad da susi nga igamda. Wen. Talaga sa bali daytoy asusi. Nasken na makalibas kami ditoy. Talaga sana matulbakan. Nalukag timay sa agwardya. Oy! Ano't araramidin nyo dito? Ha? Kwa? Aglibas kayo niya. Ha? Saan? Makadanon dito ko ni Big Boss. Anya? Kwa? Saan kami nga aglibas? Gwardiya, saan ka di mabalin ang lukatam day tagay? Anya? Kaya't mila makita di tarwar. Nagpintas ka no di tano kastoy arabi. Ang subli kayo iti pagturturugan nyo. Ang mga napaltugan kayo. Na, Sana na kami apaltugan. lukas na garod. Pagsubli kayo iti pagturturugan nyo. Saan ta nagbaligi, Michael? Yung baliwan tan tumanan ti aglibas. Dante. Kasta ti aramidan ta. Sayang. Unak mo makalibas tayo-tayan. Maturog tan. Ta sigurado. Masapa tayo nga agring inton bigat. Gapot agdalos tayo. Ado ti wara. Isong agisimpa tayo. Sige, Michael. Maturog ta nga rodan. Sige! Agdalos tayo! Amin na makita tayo awara. Pidutan tayo. Kan amin ana usar a plato, kan daddo mapay. Hugasan tayo. Wen ba sansot? Sansot! Oh, abay Peryong. Amok! Sikatin ang paltog ka ni Dalton. Anya? Pinatay mo ni Dalton. Sana siyak tinang paltugkan ko ana. Sa anak amang mapatay tao. Di ka man naging dadalos. Ala, agdalos kakit din. Igbalas ko ti pan nakatay na. Di mo amuti sasawam. Kan di kan agin lalaing pay. Gaputawan mo't lat amom. Tay talalastog mo ti agado. Di nakarkaritan ang sot. Saan ka karkaritan? Ngam ibagbagak lang tipod no agarit mo. At dantual daw mo. Sumardang kan.
Agdalos ka kiti. Di kan kumarit. Tawan mo't kabaalam. Boss Ansot, nakitam ka di tinapasamak idirabi eh. Tipan nakapaltog ni Dalton. Jok nakita Michael. No kasta? Di mo amuno asino tinangpaltog kan kwa na? Saan? Sak nga tati punteriana. Wenno? Talaga ni Dalton. Oh, jaka mo Michael. Pinadas ko akin na sarita itay. Dagiti bodyguard ni Big Boss. Tay suda mo't yada igam da apaltog. Kunada asaan mo't nga isuda. Boss Ansat, kinasaritak mo't dagiti gwardya iti gate. Kunada, asaan nga isuda tinagpaltog. No kasta, ni Big Boss? Jaka mo, basta ti makunag. Dubliyem ti panagandad mo. Agyaman na kiti palagip mo, Boss Ansat. Sige, tumulong tan ngagtrabaho. Adu pa itirumbang nga ramidan tayo. Sige, agkapi ka lang, Big Boss. Asino tinapan ng itabon iti bangkay ni Dalton? Dagiti sigud akakaduana, Big Boss. Kasta? No kayat munto ti agar mo, sar. Ibagam lang, Big Boss. Tayag ko dito iti kanam. Inton madamdaman. Sige nga rod, Big Boss. Big Boss. Asino nga tatinang paltog kini Dalton? Siya. Apay, Big Boss. Natalyaw ko abagsulan ni Dalton ni Michael. Anya? Iso, apinaltuga. Isumot lagayam nga danaalak nga imuko kini Dalton. Kaya't naapatayan ni Michael. Big Boss. Saan amabalin amatay ni Michael? Una, Big Boss. Kat nasayat mo't. Tayin salakan yun ni Michael, iti pakatayan na. Saan amabalin amatay ni Michael? Kaasimot ni Los Viminda. Masakit ti inana, Layla. Wan nga rod. Iso ay dayta. Saanan anak ka-enroll? Ngam ituloy ng tumitlaang. Kasayang mat. Kan may sa, tulungan ni Papa para iti panagadal na. Nagasat kami ka ni Los Viminda. Gaputadda kayo mang tultulong kada kami. Kasta ni Papa, managtulong. Nasayat ti kasasaad ko ita. Agnanaadak iti dakalabalay. Mangmanganak iti agkakayimas at aron. Nagpipintas da gitarwatat. Angam ni Michael. Anya nga tamat ti kasasaad na ita. Roldan, Nasayat nga tamat ti kasasaad na. sapay ko matakas ta. Agparparik na kanyak asibibiyag ni Michael. Angam, apesan nga gawawid. Roldan, Pasensya ka na. Timanan kabsat ko ti bagbagakon. maawatak. Sige, umunagtan. Nalamuakan dito hardin. Sige, umunag ta nga Roldan. Italaman na makaramanak iti mango juice. Tapa nagmamangga ito. Nangyag ni Tata Dalmasyo iti kalman iti naluom amangga. Ni Tata Dalmasyo? Imbagak namin kan kwa na paboritok ti mango juice. Isumit lagayam anang ted iti naluom amangga. Dayjay alakay. Insurunak nga aggabyon. Di na kayat nga aggabyonak. Tamadadaol ka no ti kinapintas ko. Ngam, impilit ko nga isurunak. Gusto? Wendoray. Kan, amom ka di ti kunana? Kay kayat na kanuno kanayo na kamapan ni Jasyenda. Tapno, makakita iti napintas.
Ha? Imbaga na dayta? Wan, ngamin, pasig ka no anagalas dagiti tattao ijay. Kat iso lang, ti gwapo. Anya? Siyakla ka no tinapintas. Iso lang matigwapo. Tiagraraman alakay. Aguray ka. Apay ang nagkatawa ka? Apay, saan ka di apod no ti imbagana? Anapintasa? Ha? Simuro manin. Ako, saan Fatima? Agkatawag. Gaputapod no ti kunana. Asi ka lang tinapintas, kat isula ang matigwapo. Iso ang mapantanto manan ija asyenda inton awan klase mi. Ijay tanto na maturog, Doray. Sige, nuday tati kayat mo. Nabanog ako na magmag na. Ngamawan pa'y positibo iti pagnak. Tinasayan. Itugaw ko pa'y bid. Ginanaak pa'y dito'y sirok di kayo. Nalawa da ito'y nga ili. Ngam agano sak. Sursurok amin a barangay. Sipod naglibasak iji mansyon ni Solomon. Awan sa bali nga inaramit ko. No di mangsapul kadananang kananabogan. Dakal ti pamatik ang nagkikita damat lang. Kat agdadanada amin ita. Sapay kuma takasta. Basang, agreeing ka. Basang. Ha? Nakaridapak dito'y sirok ti kayo. Why? Anya ter aramidam di taoy. Kwa, tata. Awagan nak iti tata magangan. Kwa, tata magangan. Ada sapsapulik at tao. Kat gaputan na banogak. Intog ako dito ay tapno makainanaak. Ngam na iridap ko matan. Basta aya. Tata. Ada ka di amamu yung agnagan iti. Adela kan bogan. Ada anda iti duwang apo alalaki. Singin alalaki, tata. Pangaasiyo, taibagayo ko ma. No adam amuyo, tata. Awan amok akas na, basang. Ay, kasta ka din, tata. Ngam padasem lata ti agsapol. Tata, anya ka di a lugar ti bangir day ta abantay. Pasat ka di pay laang ti daklan day ta? Saan? Ditan ti ili ti utbong. Utbong, tata. Uwen basang. Addadalan iti dayta abantay. Nga agturong ijay utbong. Kasta ka di. Dayta laeng taadayaw. Kasta gayam, tata. Sige basang. Innakaon. Ituloy kon timag na. Sige, tata. Agkuyog tan. Apay nga may saka nga imay, Doray. Ayan ni Senyorita Fatima. Adda ijay pagadalan, tata. Kalpasan ngayon tulod ko. Naglayo na kun dito. Umay ka ka di mangala itinaloom amangga? Wen, kayat ka makasarita, tata Dalmasyo. Apay ka de. Panagkunak kat agkaalaan kayo kin ni Fatima, tata. Ha? Wan agkaalaan kami.
Saanan nga agmiso-misot no umay ditoy. Nasaya at mat, tata. Kaya't ko nga ituloy mo lang ti panakilangan mo kan ko na. Uwan Amom, naadal ko ti ugali na. Di nagayam kayat ti makong kontra. No kuna na akaruprupa na ti inana. Wen kunamlatan. Nga uray ni papa na ti talaga akaruprupa na. Anya? Apay, nakitkitam ka din ni mama na, tata. Wen. Gapo tayo di nagkalaysada kini Senyor Solomon. Dito'y asyenda ti nakaangayan ti kalaysada. Tanalawa dito'y. Kat amin na trabahador, kan amin na tagasabali a barangay, imay da nakipagrambak. Kasta? Kaya't mo asawan. Nakita mo ti ina ni Fatima. Ni Rosana. Ngamiti dayjay laeng agundaway anakitak ni Rosana. Nagpinta sa babae. Hatid dog ti buok na. Kan nagmaya ti panagis-isem na. Wen, pudno day ta, tata. Gamkalpasan ti kalaysada ide. Jakon nakitkita nga aging gaita. Ha? Apay doray. Sa dino ti ayan na. Apay asaan asumar sa rongkar dito'y asyenda. Saanin aday ta ti damdamagam, tata Dalmasyo. Iso nga imayak. Takayat ko nga ibaga. Apakibambantay mo kuman ni Fatima no adda dito'y asyenda. Ha? Diyak mabantayan ang kanayon. Gaputa kayat na ti agwaywayas no daduma. Paliiwan ti gunggunay na. Taapay mat? Amkak ngagsarita dakin ni Fabian. Narigatan. Ha? Apay, dakes aya no agsarita dakin ni Fabian. Sige. Dumngag ka ta isalaysay ko ti pasamak, tata. Tapno maawatam ti kayat ko ang mapasamak. Sige. Dumngaga. Masabat ko ti kabusok ni Layla. Nakita na kon. Mapit lang. Apay? Saan ka di asikatay kadwa ni babae? Babae? Wan! Kan adapay may sa akadwa yung matlang a babae as sumara iti. Ha? Agoray ka? Apay adi mo kadwa ida? Agkikita kami di kantin. Kasta ka di? Anya tinagan mo? Sika. Anya tinagan mo. Sika ti pagdamdamagak! Awagan na iti lalaki. Anya? Sika. Anya ka di tinagan mo. Awan karbengam amang damag itinagan ko. Anya nga ro tiyawag ko kan ka. Sa anak nga interesado no anya tiyawag mo kanya. Sambali mo ta klase day dya taon. Diyak mauawatan ti ugali na. Makapasuro na talaga? Nagado ang makita? Da kayo pa'y? No, kasta nga rod, rumor kamin. Intayon Vina, Roldan, intayo agmerienda di taruar ti pagadalan. Agawaan nyo ti rumwar! Saan? Saan tayo rumah? Sige kiti. Agmerienda tayo. Wan, di tayo rumuar, Layla. Agmerinda tayo kit di. No, adda karbangan nga agmerienda dito kantin. Adda not karbangan tayo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika,
June Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!